harimo abakina ku mugabane w'Iburayi ndetse no by'umwihariko no muri Premier League. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi Adel Amurushi yahamagaye abakinnyi 27 azifashisha ku mukino azahuramo n'ikipe y'igihugu ya Algeria ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu. Reka turebere hamwe abo bakinnyi yahamagaye ngo ni bande. Mu bazamu yahamagaye Ntwari Fiacre wa Kaizer Chiefs, Buhake Clement Twizere wa Arensac Kisa FC, yahamagaye Ishimwe Pierre Mario wa APR. Mu badefenseur yahamagaye Niyomugabo Claude kapiteni w'ikipe ya APR, yahamagaye Ali Enzo Amon wa Angolomie, yahamagaye bita Ombolenga Fitino ukinira Rayon Sport, yahamagaye Uwimana Nowe Iman wa Virginia Tech Soccer, yahamagaye bita Mutsinzi Ange Jim ukinira Zira FK, yahamagaye bita Manzi Seritse Gasaza ukinira ikipe ya Al Ahly Tripoli, yahamagaye kandi Nigena Clement wa APR, yahamagaye Shimimana Yunus wa APR, yahamagaye Kavita Fanuel wa Birmingham Region, ndetse yanahamagaye no bitangwabije Brian Corvis wa Bolosic Football 41. Mu midfielder cyangwa mu mediateur yahamagaye bita Nkurikiyimana Darlinganji wa FCV Dendar R, yahamagaye Bizimana Jad Jidro wa Al Ahly Tripoli, yahamagaye Mugisha Bonheur Casemiro wa Stade Tunisia, yahamagaye kandi Ruboneka Jean Bosco wa APR, yahamagaye kandi Muhire Keveruni wa Rayon Sport, yahamagaye Kayibanda Claude Smith wa Luton Town kabakina muri Luton Town mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza, yahamagaye kandi Manishimwe Jabel ukina Nafta wa Sati. Mu bataka ushaka kwibaza ngo yahamagaye nde? Yahamagaye Nshuti Innocent wa Sabail FK muri Azerbaijan, yahamagaye bita Gitego Arturo Club Floridian Dabeila, yahamagaye Kagere Medunago yaraheruka wa Namungo FC, yahamagaye kandi Rafael York wa ZFC, yahamagaye Mugisha Gilbert Barafinda wa APR FC, yahamagaye Kwizera Georgia wa Police FC, ndetse yanahamagaye uwo bitabira Amahire Abedi. Umutoza mukuru akaba ari Adel Amurushi. Aba rero akaba ari bakinnyi bazahura n'ikipe y'igihugu ya Algeria tariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, bakazafata indege iberekeza i Constantine muri Algeria kuri tariki ya 31. Ese urabona hari umukinnyi wasigayera cyangwa se hari uhamagawe atayo meritaga? Komeza ubane nanjye, ndi Adalbert Topa.